Što se tiče ikona, svaka ikona je svetinja za sebe i svaka ima neku svoju karakteristiku, pogotovo ako imamo molitveni odnos sa likom koji je izobražen na ikoni. Tako i naša ikona Majke Božje Kurske, nazvana Kurska jer iz mjesta Kursk, koji su ruski monasi potisnuti boljševičkom revolucijom poneli sa sobom usput je našavši na zgarištu datog mjesta u crkvi. Dakle, sve je bilo spaljeno i sve je bilo uništeno, a ona je ostala netaknuta. Tako da imamo i taj primjer da Gospod čuva lik svojih svetih, pogotovo Majke Božje kao jedna velika svetinja. Velika dragocenost ovdje kod nas u manastiru, jer mnogi bezletni parovi koji se mole iskreno pred tom ikonom dobijaju blagovremenu utehu i poron koji su očekivali i tražili.